Clarence Sport TV rero turi mu rugendo ku musozi wa Tare, umusozi urangwa n'ibyiza. Turi ku isaha ya 10:15 zo mu rukerera. Aho turi ni ahantu hakorerwa ubworozi. Abungeri bazindutse kuri iyo saha, uragira ngo urabona uko bari gutema ubwatsi bwo guha amatungo. Umurimo rero ni uwa kare. Aba basore ni abungeri bakorera ku ifamu iri kuri uwo musozi wa Tare, ahororerwa inyambo nk'uko muri kuzireba mu biraro. Urabona ko nubwo hakiri mu rukerera, ariko inyambo urabasha kuzibonamo hariya hirya imbere. Urabona ko ziteze amahembe muri rusange. Iziriya ni inyambo nk'uko urimo ubibona mu biraro byazo. Aha rero ni ubwatsi bari gukatisha imihoro, ko twebwe wenda ntabwo twari twagera mu ikoranabuhanga aho ubwatsi buba butemeshwa n'imashini. So umurimo rero wose uko waba umeze utunga nyirawo. Aba basore nabo baba bazindutse bari mu murimo wabo, ngira ngo urababona mu kazi batiganda. Mwibutse ko ari 10:15 zo mu rukerera. So rero nta murimo ugomba gusuzugurwa kuko ubutunze nyirawo. Ngira ngo urareba inka z'inyambo mu biraro zitegereje kuza guhabwa ubwatsi. So nka Clarence Sport TV rero kuri iyo saha natwe turi mu bijyanye no guterera imisozi, hiking, aho twahagurutse mu rukerera mu masaa 9 yo mu gitondo twerekeje mu mpinga z'iyo misozi, aho tumaze kugenda ibirometero bisaga 6. So rero nta murimo ukwiye gusuzugurwa nk'uko mubibona. Ibyo byose ni iby'umuntu aba agomba kureba. So rero akazi akariko kose kagutunze ntugomba kugasuzugura, ugomba kukubaha. Barambwira ko babyutse hafi saa 9 nabo, aho baba bagiye kureba amatungo uko yaramutse no kuyagenera ifunguro rya mu gitondo. Ngira ngo urabona inka z'inyambo mo hariya rero mu biraro ukuntu ziba ari nziza. Ubworozi bukorewe ku butaka butoya kandi bwitaweho. Abo nyine urabona ni mu mpeshyi baba bazigeneye amazi yo kunywa. Urabona amadomoro nyine nk'uko bariho bagitambutsa. Ubu ni ubwatsi buza kugaburirwa inka. So hano rero turi kumwe n'umusore, ngira ngo muri rusange musore waramutseho. Aha none se dusanze kuri isaha ya 10 wazindutse uri gushaka ubwatsi bw'inka. Ese mubihuza mute no kuzinduka no kwita ku nka? Ese n'ubundi wari usanzwe ukunda amatungo? Cyane nayakundaga. Niki wabwira abakiri batoya ko kubyuka uzindutse byaba ari ikibazo, ariko urabona ko ku myaka yawe wabashije kubyuka uri gukora umurimo? Niki wabwira abatoya b'iki gihe banena akazi ariko kose? Abanena akazi ntabwo bagomba kunena akazi, kuko akazi nakagutunze kandi kaduha amafaranga. Iyo kaduha amafaranga natwe twishima, ukagira ubworozi bwawe, inka ukazikorera neza, ukazikaza zifite isuku. Turabona inka z'inyambo mu biraro nk'uko hariya umukameramani wacu ari kubitwereka. Ese inyambo ishobora gukamwa hagati ya litiro zingahe ku munsi? Inyambo ishobora gukamwa litiro, kubera ko n'ubwatsi we yariye, ikama litiro 5 ku munsi. Ikagira ati ko iyo hariye ubwatsi bwiza, kubera no muri iki gitondo ikafata ubwatsi bumeze neza, ikanywa amazi, ari byiza cyane. Ngira ngo murakoze rero ku nama muhaye b'iki gihe ko akazi ariko kose kakugirira akamaro, nubwo kaba kagusaba ibikomeye nk'uko mwazindutse kugira ngo mubashe kugenera amatungo ubwatsi bwa mu gitondo, bikabasaba kuzinduka. Icyo twarangiza dushikariza urubyiruko ni ukudasuzugura akazi ariko kose kakugirira akamaro. Clarence Sport TV rero dukomeje urugendo mu mpinga ya Tare, aho turi mu butembere kuri izi saha, tureba ibijyanye n'ubworozi bw'inyambo nk'uko muri kubireba. Mukoresha kandi mukore subscribe, dukomeze tubane. Bye bye.